Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adela, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayagan anobyok ni Miko. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya, ket dakkel ti sweldo na. Saan akas kanyak nga awan adal na. Naalak nga rod kas may sa ayaya. Dakkel met ti inted ni Ma'am Trina asweldo kanyak. Iso ajak kaya ti agikat iti trabaho. Dayta ti makagapo, no apay asaan kami nga kingkin naawatan iti nobyo. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Adela dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay anaragsak kay itay. Miko, addan pagtrabahwak. Dakkel ti sweldok tabak ng ti amok. Anya trabaho dayta? Yaya, babe. Siyak ti mga awir iti anak ni Ma'am Trina. Kabaalam ka dito agbalin ayaya? Siyak pa'y ti kunam. Ano sak Dakkel ti sweldok. Kat no makaurnungak, addan ton maitad ko iti pamilyak. At daman trabaho, kandakal ti sweldok. Saanan ang masapol nga trabaho ka? Saan matamabalin nga agur-uray aklatan iti yawid mo? Makatrabaho akmat? Ala, adagan ka dayta. Agan anat kay Jay. Ken di mo liplipatan ti umawag kanyak. Ada kagaya man Adela. Nagikat ti sigud ayaya ni Francis. Iso asikan ti mangaw awirkan ko na. Okay, ma'am. Day talaang ti aramidam, ha? No may papan ti aglabakan agluto, adda ti inalak akatulong ang mga ramid kadagita. One, ma'am. Kan jak kayat a cellphone akanayon ti igam mo. Mabalin mo ti ag cellphone ngam tunggal nakaturog laang ni Francis. Iti kasta, mabantayam anasaya at ti ubing. Okay, ma'am. No umay ti ama ni Francis, awagan nakpay. Saan mo basta-basta paunagan? Ma'am, saan ko akabisado ti langana? Umay ka, taipakitak ti ladawan na. Adela, nakaturog ka din ni Francis? Umay kanta mangan tayon. Umayon, ma'am. Isugayam da ito ni Brea. Kadwam akatulong ditoy. Iso ti agluto, aglaba, ken agdalos. Ay, naragsaka ka makamamukan ka, Brea. Lagtugaw kayon, tamangan tayon. Ay, mangan kamin tulat tayo ton malpaskan, ma'am. Wan nga rod, ma'am. Nakababain matkan ka. Anya ko mati pagbainan nyo. Umay kayo ket din. Iti kasta, makapagsasarita tayo. Sika nga min ti amo mi, ma'am. Katrumbang lang nga umununa ka amangan. Agtugaw kayo ket din, tamangan tayon. Ay, agyaman kami, ma'am. Tauray katulong kami lang. Kat nasaya at tipan nakilangan nyo kada kami. Kat anya ko maitano katulong kayo. Oh, ada umawawag kang ka, Adela. Kwa, ma'am. Boyfriend mo ka di? Sige, sungbatam. Amangan no ada napatag na ibaganakan ka. Uy, Adela. Uy, nakariingan ni Francis. Namnay mas pailang titurog mo. Ha? Ay, ni ma'am, napan ka din? Si Kamot. Itay pailang Adda ka nung napatagapapanan na. Napuyatan ak ngamin. Ay, alas 12 ang nakaturog kami ka ni Francis. Awan pagdanagam. Tanaanos kan man nakaawat ni ma'am. Saan akas kadagiti daddo mga among. Kas kumakadagiti dati nga amok. Ape anak ko namti kasta? Akwa. Ay, wingayam. Tsak amo no apay asaan dakiti nga agsinublan ka ni Sir Christian. Ha? Sir Christian? Wan,
Day ta tinagan ti asawa ni ma'am. Ay, saan na ka di nga imbagakan ka? Kasano ana ang ma'am dayta, Brea? Ngamin, tay kabsat ni Sir Christian ti immo na ang nagpaayak. Ngam, adayo anaan-anos ni Ma'am Trina. Ah, kasta ka di? Wun, kanayon dak nga ungtan ti among ko idi. Kanayon ko ang makita ni Ma'am Trina ije balay da Sir Christian. Ha? Apay nga nagsina da? Kaya't ngamin ni Ma'am Trina, may isina da iti pagnaudan. Saan akayat ni Sir Christian? Adamot kwartada. Jakman amok kan ni Sir Christian. Ay, kat imbagman, ta saan na nagungat ti kabsat ni Sir Christian, edi makar ka iti pagtrabahuan. Saan nga agungot dayjay Ta iso nga rutin ang ipaikat kanyak. Asikaswamon ni Baby Francis. Amangan lumabisin daytan. Brea, asino si nagdoorbell? Ni Sir Christian dayjay. Amangan no adda iyog na kasapulan ti anak da. Ay, kwa, ipakaamumpay akan ni Ma'am Trina nga adda ni Sir Christian. Kasta nga mintibilin na kanyak. Awagam nga rudan Sige, mabitlaan. Hello? Hello, Ma'am Trina. Adda ni Sir Christian ditoy. Paunagan mi ka day? Wen, paunagan nyo. Imawag kanyak itay. Okay, ma'am. Anyat ko na ni ma'am. Paunagan ta ka no. Sige, siya kung timapan mangilukat iti gate. Naimbag ngagsapayo, Sir Christian. Umay kula sa rungkaran ti anak ko. Sige, umunag kayon, sir. Nakaturog man na ni Francis. Ingkay lata kitaan na iti silid na. Agyamanak. Sika ka diti baro ayaya ni Francis? Wan, sir. Siya. Kumusta mo ti asawa? Nasaya at mat, sir. Rimwar ita. Adda ka nung amin napatag nga asikaswan na. Kasta gaya. O sige, tayo nakitaan ti anak ko. Sige, sir. Gwapo mat kayam ti asawa ni Ma'am Trina. Madlaw anasingpat. Brea, madlaw mat anasingpat ni Sir Christian. Katwan, naanos. Ay, dagiti ngamin kakabsat na ti patpatyan na. Di na kaya ti makipagnaod ka ni Ma'am Trina. Ay, di na amo. Akwarta na lang, ti kayat dakon kwa na. Ay, adamat nga rod kamali ni Sir Christian, Wen imbaglakit din. Tada business ni Ma'am Trina. Iso adinan kasapulan ti kwarta ni Sir. Mapana kon, taadapay napatag apapanak. Ungaya, ada ti ginatgatang ko apara ka ni Francis. Ada ijay silid na. Okay, sir. Kan saan yu apagpungpungtutan ni Ma'am yu Ay, huwin Sir. Ay, Sir Christian. Apay ngamin, asaan kayong agsinublan? Adan to, ngam saan pa'y nga ita. Sapay ko maasar. Ngamin, malidlidan ni Ma'am Trina. At dapay dagiti rabi ay amang manggag kong agsangsangit. Kasta ka di. Saan abale? Pumasyarak tumanon, intun awan ti trabahok. Sige, Sir. Kumusta mo ti aldawyo ditoy, Adela? Nasaya at mat, ma'am. Ay, wan gayam. Adainyag ni Sir Christian agatas kan diaper ni Francis. Adapay nayon na akawas kan ay ayam na. Nasayaat nga rod, no kasta? Ma'am Trina, nakaluto akon. Amangan lumabisin kayon. Ay, mabisinak nga rodon, Brea. Ngam agsyawarak pa'y. Umuna kayo latan, sumaruno akton. Ay, saan ma'am? Urayan da kalatan. Tapno adda kadwami amangan. Hello? Mabaling ka ting agikat kan iti pagtrabahon. Adan ornong ko nga umdas a pagpatakder ta iti balay.
Kasta mo tayo magastos para iti kalaysata. Isong agresign kan, tagkalaysatan. Ha? Di mo ka di kayat? Agwa. Jak mabalin ti umikat adagos dito eh. Awan kasukat ko. Anya? Itapay ta dan urnong ko? Miko, makauray ka mat. Saan ka di? Hello, Miko. Kumusta kan, babe? Nasaya atak mat. Si Kangay. Kastoy. Agur-uray latakan ka. May sa tawanan. Hindi ko na maurahin ka. Kaya maging gaita. Di ka pa nagikat iti trabaho. Ibagam no din akon kayat. Tapno saan ako namang namnama pa'y. Miko, ay ayatan ka. Nga masapul nga agtrabaho ak. Tapno at maitid ko iti pamilyak. Saan na bale? Kasaritak to ni ma'am. Numabalin nga agbakasyon akpay. Kasla na dagsan ti parikot mo Adela. Itay pa'y laan nakatugaw ka dita. Adda saan mi ang nagkinaawatan ni Tinobyok. Anya? Pagawawidan nak naminan. Tada ka nun ornong na. Kat mabalin mintag kalaysa. Oh, matlagayam. Ang jakpay kaya tagikat iti trabaho. Ngamin, kasapulan ti pamilyak ti tulong ko. No agikatak ditoy, pangalaak nga iti-itid ko kadakwada. Kasaom ni ma'am, may papan iti dayta. Ay, narigat no makiwin naswaskan ka ni Miko, a boyfriend mo. Di nasaksakit no kasta ti mapasama. Ni, adda kayo matgayam, Sir Christian. Adda ka din ni Ma'am Yudita. Wan, sir. Awan trabaho na ita. Saan arimwar? Nasaya at no kasta. Sige, umunag akon. Adela, nagdakkel mo't ti maleta ni sir. Kaya't ka di asawon dayta. Anag sinublandan ka ni Ma'am Trina. Ay, nukas taman bilang. Maragsakan nak para ka ni Ma'am Trina. Sa bagay. Uray siyak mo't Nasaya at mo't. Kat, da kayo ngay ka ni Miko. Jak pa'y ammo. Tinasaya at agawid kamot ngamin pumasyar ka ija lugaryo. Kat pagsaritaan nyo itinubyom, noan niya tirumbang na aramidan nyo. Tapno agkinaawatan kayo. Mapakawan nakpay nga ta. Padasam awan mo't tidakas na, no kasaom. No problemam ti kwarta maitad mo iti pamilyam, mabalin mo matlat at agtrabaho. Inton malpas ti kalay sayo. Ma'am, Anya day jay? mabalin ka di nga agbakasyon nakpay laang. Mabalin mat. Kaano? Inton Sabado ko, ma'am. Kaano ka harod nga agsubli? Jak pa'y sigurado, ma'am. Ngam agsubli ak tumatlaang. Adda lang amin na patagapagsaritaan mi iti nobyo. Nasaya at no kasta. Pasaray ngamin mangag kung agap-apa kayo tunggal umawag kan ka. Kwa, ma'am. Saan kan ngagpalawag? Maawatan ka, Adela. Agyaman akta nagawid ka matlangan, Adela. Kumusta kan? Kastoy, agur-uray latakan ka. Nagawidak. Takayat kung arunusan ta no anyaman ti Santa ang nagkinaawatan. Ay ayatan ka unay. Agyaman ak narod no kasta. Pasensya ka no itala ang nagawidak. Maawatan ka. Pasensyaan nakmet. No nasaktan ka kadagiti magbagak iti kalabas. Tinapatag ita. Nakaawid akon. Ala, aginanaka nga roden. Tainton bigat. Adda papananta. Miko, mabalin ko ka din nga ikatan to'y blindfold ko. San pa'y? Sana balita dandanitan?
Asidag ka din. Dito yan. O, sige. Mabalin mo nga ikatan ti blindfold mo. Okay. Ha? Wow! Daytoy ka din ti balay ngayong patakder mo? Wen, magustom ka di? Unay-unay, ay naagyaman Miko. Pasensya ka na, nawan na itulong ko. Ngamin, amin aswildok, itad ko iti pamilyak. Awan parikot iti dayta. Adamot trabaho. Itatanalpas matento'y balay ta. Mabalin ka din, aplanuantan ti panagkalaysa ta. Nagkalaysa kami nga rod kini Miko. Kat kalpasan ti kalaysami, nagnegosyo kami. Iti kasta, adamot panggidak. Dakkal apagyamanak, tamaawatan nak ni Ma'am Trina iti desisyon ko, asaan ako nga agtrabaho kadakwada. Ita, addan dua nga anak mi kini Miko. Mayat-mayat titaray ti negosyo. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaam. Tuy pagayam mo, Adela. Adela pagayam ko, agyaman ak iti da ito'y apakasaritaam. Awan ti maibagak, no di ti mangkablao kada kayo iti asawam. Kat ituloy mo ti agbalin anasayat nga asawa, kan ina dagiti anak yo. Ituloy yo ti agpinateg nga agasawa, tapno agtultuloy mat ti kinaragsak, ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, di tinagan nga Adela, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.